Christo imingli leikisia. Imram Tangkhul Azu itumna itumui mirin apong ngatay da. Kala abam ngatay da. Kijijawi ot ngarut wiwang ena. Songcha ngakhuizat ngarok tele. Itumna thaye kija. Okutui itumui mirin hiwa. Hunna kawi wang ram khayau thada. Okutui hili itum khani katum thangwi wang yau kharane. Itumui mirin atam hiwa. Sulila sulake. Hunna kawi wang mikhip akawi lungli. Ram khayau thada. Itum yau khara githane. Chithada sada. Azu atam hitran. Itum na apong ngatay da. Kachija wi ot ngarut karing karak wi wang ena. Songcha kangakui atam hini. Itum wi kasa akawa virajili paning ungda. Kasa akawa virajili marumda. Itumui mirin okutui. Kala itumui mirin songcha paikakar kajihi. Itum saiko runa. Sa plungi gaji. Lay plungi gaji. Kala thay plungi gaji. Manota kapai. Itumui sa plungi gaji jijine. Itum na thay. Azu itum na bamda kalay okutui abam hiva. Itumui permanent abam maning manay. Tangka matangka. Nawi iwi adam usung tanghon. Itum okutui wi ena kantu shir haure. Kachi thayi chilila. Itum okutui hi ena itumui mirin ngazang hai lala. Itumui mirin hina kupzang kahai maning manay. Itumui mirin kadang makawai mirin kangate laifui. Jisu Krista na John chapter 14 li hang kahai thada. Isawa wi shimli pam kawai ka gachung kale. Ina vada itum bam kawai apam wangran haure. Chithada malay sasi kache ina na tumli hangla. Abam chi ina ngaran hai laga. Ina na tumli hokui kawai ratari re. Kala ikalay bamli na tumla layra. Kala itum kadang mawayla. Abam chili na swabam haura. Kachihi Jisu Krista amashana nishit mi kahai lay. Chita sada. Itum na thaye kacha. Itum wi mirin hi okutui hi wi ena ngazang hai salala. Itum wi mirin kadang makawai. Jisu Krista na ngaran mi kahai. Abam adam mirinchi lay fuye kachihi. Makangapatta ne. Kala mashoy ka baya. Kala ungshung prungi gaji. Kala kipana ka map kano karara. Mirin atamji. Itum Christian being na sampang prungi gaji ne. Ji itum mo si kasang ne. Ji itum mo gajihan ne. Itum mo gajihan. Itum mo si kasang. Jihan ngaman kahay. Si kasang ngabat kahay. Mga salak mara. Hili kachi hili ki hokla jaka. Kala hiwi abongli Bible na kathada tamchi thekle kachi itum. Hundaka yangrum sa kachia. Hebrew chapter 9 verse 27. That is reality. It is appointed for every member of the human beings
That is the reality for every member of the human race. Bible na kichi apong hili kahang tharang. Hi itumui mangla kati mangla kasiman chili kahang maning manay ka ogatui mirin hili pasawi mirin kupchang haida pasawi mirin kantui haida pasawi mirin kati chili kahang nai si aina itumna thayay kaja phasa thi hairala phasawi mirin adam hi kantui hairala manglawa mathila mirin khangate akha leilui fuye kichi itumna thayay kaja itumui phasa hiwa kantui plung haure phasa hi thi plung haure Kikla chile rana itumui fasahi awi adam red sang mi ga haini awi adam kak sang mi ga haini awi adam ngasi sang mi ga haini chiwi wang ina ngisi ka hai adam ungsung thang hon fasawi mirin adam hiya ka gub kala khangazang atam asa haure kachin John chapter 13 we verses 37 to 38 kala 12 we 25 li itumna kabathra Greek we duili suchi kichi sampami Greek we dui suchi kichi itumwi English we duiliva soul or spirit the kala chok Ishiwi Tangkhul duili mangla kachine kala hiwi basis verses hili khayang tharan hi kathi ko howe abongli kahang sa sai khachi thayi chilila hi manglawi kathi chili kahang maningla kha phasawi kathi chili kahang nai phasawi kathi chili tam kachi thaine china kati kati hiya mangla aina phasa khangata mangla aina phasa khangapak phasawi mirin kupchang haida mangla na notha haida mangla na kadang makhawai mirin apam chili kwaga hai chili ka hangne chita da sana itumna thai kaja James chapter 2 verse 26 that may be thus defined yes the end of the physical life through the separations of the soul and the body kachin phasa aina mangla khangathan phasa aina mangla khangapak kala mangla na notha haida phasa thizanga hai chili tambachi thai itumna thayay kija itumui phasa hiwa ngalai aina shamga khuini rada mikumo ga sham tharang ngalai khuilaga mikumo hili shamga khuini chitha the sada Genesis chapter 3 verse 19 li hangka haithada nawi phasa hiwa ngalai ena shamga khuinai chihu ena shamga khuinai chiwi wang ena nawi phasa hi chihu ngasalui haure ngalai ngasalui haure leiba ngasalui haure kiwi wang khle chakha nawi phasa hi ba leiba ena shamga khuinai ngalai ena shamga khuinai chihu ena shamga khuinai chihu ena shamga khui leiba ena shamga khui ngalai ena shamga khui Pasaji ngalai ngasalu si thaure kha manglawa rirana awi khakha sangmilaga awi mangla sangmilaga kharing mirin sangmilaga sham khui ngasa haugada mangla chiwa masiman la mirin khangate leifuye kichi asi itum vrishino bingwi sikasangmei
kala itum barashino bingwi kachi hanai morai kachi hiwa morai kachi hiwa kachi rasho sakai kala kachi kachi hi morai wi aina kharane mi akana morai sahauda kala mi sai ko ruli morai phung sakhawe mi akana morai saka haiji mi sai ko rui le ngopan wa hawe kajine Romans chapter 5 we verse 12 li itumne khayang tharan through the sin of Adam in the garden that spreads to the entire human race kajine chita sada mi akana morai saka haiji wi bang ina kachi ka hohi raga shokne kala mi akana morai sauda mi kumo wi mi yurgachi vuli morai phunga sakhawe morai ngapan ngathan ngasakhawe ngathanwa mi hawe kha itumna thayi kecha morai wi samanchi kachi ne morai wi wang aina kachi raga shok nai kachi ne chi wi wang aina itumna thai hai re kala kasala sai re kachia misai ko ru na morai phung hauda misai ko ru kachi ko hoi hi tam sang ni ka hai nei misai ko ru kachi ko hoi hi rat sang ni ka hai nei misai ko ru kachi ko hoi hi atam angrit rat ni ka hai nei chiwi wang ina itum sai ko ru ka bingal bai ka bangal bai ka themal bai khangazan bai ka sangal bai ka zamal bai itumwi atam angrit chi ungsum thang hon nala ila ala sai ko ru ogatui apam lamhang hi notha hai lega itum kantu shir from haura kachi hi itum thai kachi ko ho hili ki ba na ka exam san masala ra marai kala gasala masabai manai kachi ko ho hi compulsory ne kachi ko ho hi kasan khat la kai it is the reality kachi ko ho hi kasan khat la kai and it is compulsory for all the human race. One day we must be passed away because it is appointed in each one of us. Chui wang ina more we summon chiva katine de 1 Corinthians chapter 15 we verse 56 kala Romans chapter 6 we verse 23 li itumna kathai sampang kathi ko ho hi misai ko ruwi wang compulsory ne kala rarity ne chi sai I chilila kathi hina itumwi khanauwa khangazanga atama maning manai kachi itum thaye itumwi phasa thi hairela itumui manglawi magashimana mirinchiwa shika sangbingla pai masika sangbingla pai khanini wi manglawi mirinchi leifuye kichi itumna the hili Luke chapter 16 verses 19 to 31 ni Luke na mathala ina he we picture hi Phungshok laga ana hangai kichia Lazarus kachama basina tika haitra ana katang makhawai khringa mirinchi samphange Bible li kahang athishuda Abrahamui makali ana katang makhawai khring mirinchi samphangda ringphala ena kabamji luk na hangji thai kala kasanga rali makhangachia
rally magataya, mi bingli malumasangataya. Kangama kasanga jina, tiga hai taran. Ana kadang makhavai, shipkasa mai fuji, sampangeda. Luke we chapter 16 verse 23 hang. Itum na tehari gija. Itum shik sangau bing we vanga. Tiga hai hina. Christoli kadang mawaila nasopam haura. Christoli kadang mawaila muyurbam da. Kadang makwai mirin chili ngurumda opfi haura gijihi itum we giji hang. 2 Corinthians chapter 5 verse 8 di hangka haitada. To be absent from the body and to be at home with the Lord Jesus Christ. Gazada. Itumui pasa ena mangla hina nota hailaga tuiga haihi. Ituma Christo wishimli kadang mawaila oktuida. Christo wishimli kadang mawaila. Christoli nguyurbam da. Oktihogi gichi mirin chili kahang. Borna Paugas the borna Gati kaho hili kahawe. Gati kaho hili ninjange. Paugas the borna Gati kaho hili mangachi mane. Kiwivan kala jaka. Paugas the borna taye gicha. Gati hina. Rira we in a alikipa naka mga bacteria lak maray. Katina labay. Kala ari honoy mirin karing hinalabay. Kala future rarada kalaya adam bing nalabay. Or maninga ka pangsap kalaya nalabay. O okatuli siyam kahay osay ko rinalabay. Or maninga ka Ogutay we ot ayaya vut nalabay. Ki naka. Rawi pang aina. Kala Jesus Christo we maka aina. Kala Christo ni ngarum laga oktui kahaya mirin chiwe ina. Ki naka. Mga bacteria nasakla mara kachihi porna thay. Chiwi pang aina. Porna tehauda mirin hi ngazang haya ka kadang makhawaya mirin ji sampang da crystally kadang mawaila ngurum da oktui haura gichi an tehauda ana gichi ka hau Philippians chapter 1 verse 21 li porna hangai da. For me to live is in Christ, to die is gain. Iwi wanga ringlala crystally kring ne. Kala iwiwanga tihailala pamai. Iwiwanga tihailala tonggaja ngasai. Kana mailuye, tong mailuye iwiwanga gajihi. Pona higita expression our testimony hangasapnai. Gaji wiwanga jaka ringlala bor wiwanga. It means living in fellowship and service of Christ. Tihailala, it was advantage. He makes the statement that to die is gain. He can make the statement to die is gain. But if I live, it is for the fellowship and service of Christ. But if I die, it is advantage. To die is gain for me. The born higita statement hangasamne. Why? Because marama bor he know that nothing can be separate to him from the Lord Jesus Christ. According to Romans chapter 8 verses 38 to 39, what bor say that here? In that I cannot be separate from God. Neither death nor life, neither this present age,
nor future, nor powerful, neither creation of this earth or anything of this world are not able to separate from the Christ, Lord Jesus, the born is the hang. Chita the sada. Achu itum very shino bing we bang. Gati ko ho hiva. We don't fear that, and we don't are afraid of the death. So Christian hang haida da. Pasa satat sab laga. Mangla masatat kera mi bingchili mangchialu. Ke pasa le mangla le kanini ngurum laga. Satat gesabba rajili ngchitilu kichi maning mala. Chui vang ina. Ogatui mirin kati hili. We don't bother that, and we don't are afraid, and we don't fear, and we don't worry about that. But for the true Christian, and for the one who is truly abide in Jesus, and Jesus abide and union with Jesus Christ, Christianly ngurumda ogtuya varashi chiva kati ko ho hina makhanang sakramane kati ko ho hina border masang sakmane Thessalonica wi mi bing li porna hang ka hai thada shit ka sang makhlaya mi bing thada na thum na kati tharan ka khanang ring ka si chap khang cha ka sa da masa alo kana thum na thai ka cha kharinga bing la chi ka hai bing la ngarai cha da ring shok la ga ka jingram khui ka rum re kala thi ka hai awo ai kala mak naw ngara awu ngara awa ngara naw ngara sai ko sambang khui re sambang rum re ka chi itumi ka chi han maning mala itumi si ka sang maning mala seina asu imaram naw bing abam ngatai da bam ngrok sa shir nala o awochi country har ko o chiwi yaron no akhachi okthwi na country hai re o ngala wuchi extension lag okthwi na country hai re o ishi uncle o ishi isavu o inau o isa john okthwi na country hai re kadang mawai de itumna pau sampang rok ching tele kha chitha lala आज कांथुई हाई सालला राना अवी अदम रेडसंग मी हाई जी उंगसुंग हाउ द पोथुई का हाई ने आन फसा ऐन मंगला खंगथान अतम कोपसंग हाई द मंगला व रिराली ngayurbam da rawi makali ngasam da ringphala ina bam da lei kichi itumusi kesangne chiwi wang aina itumla Christianly sisang da thang ga itumui adam angrit umsung thanghon rana ili nali tamsang mi ka hai red sang mi ka adam ji umsung thanghon itum sai ko ru okati wina kanthi haure kale itum kadang makhawai su Christian isava rawi pam khawai apam chili ka chung kha ngaran mi ka hai chili itum wazang haure wapan haure kala chili katang mawai pamrum re kala chiwi adam apam chiwa chingri ka hai rai bau rai khak makasa rod khamarat yangashi kathai ka sam makhale abam kala maranau rumainau makhawai abam ringa pha na pem ka hai ngsun ngaya makhawai kala jimmy kachang makhawai su jisu Christ wi ka hor kala yawnau bing wi ka hor jina hor shon hor thaida ringa pha mirin adam chi itum sampang rum re kala itum chili katang mobile oksui haure kichi az
itum versino ping sai korui si keseng nei kele kecihan nei kele itum si keseng itum kecihan ji makhang batane itum si keseng ji ongsum prungi geci kele rasok prungi geci so Christian ngasi kahai tuji kiba na ka makamrar gi geci chewi wang ina azu itum abam chili wasam phangrum khawai itum wi songja khang khui itum saiko re pro ju Christally ngrum chau de itum wi mirin kharing kharak songja khang khui ngkhui sei geci ang ngai ne ning sila khaire adom saiko ruli rawi so khang sarana